karimun umma na kamu mau susah itu soal apa yang memang nabaga lasmar hamuna dihamu na dua buruku do telakku nabarani oman dokter iya om mahami siang bulan-bulanmu toga torok dohon naro siap karimun na along di padamu diulau kesadarion asa dapot ni luar jupang na jinalahan tunglas marokam bubuang kami doso perbuai di holong nami patudulas ni rohanami ima ulus si gajang do sitol oraku do ulus nahama pahitian doon mangidotamian to mata di bata asa sahat uli sude keluargamu tujoloano tinggal pikiran nami balitamu tujoloano atau ngalani dohonon nami ma songo kata ni setua-tua ia habang masih buruk sombok matudurame mulutung sada kamu muruk ikut sada masih bedame imma tutu ikon adong do penyerahan diri mulu penyerahan diri artinya nungaho bena puna au kaholongi ma au idot to somoninang bakela nami ho naman puna au kaholongi ma au iko somoni tikina boso hamu lewa anak guru na bagak mungkin oloban makelo pikiran sonari lang buhay bisomoni moloso siya naposoon roan ano sudi bede mo nakana guru molotu guru nami iko roan sudi bede mo nasa duli-duli ima molunok sobo ho nama dia kaholongi ma dai nanda damat kanada iko nido to nido makiran masih na daw manggora masih na jono par Saudi at par horas pangebe tujolonon tibu mahamu dinilidi andormuna ala ni ido donon nami ma Saudi son hadal situ tua molo penunduk pasahatan menon ulus namion saat suluma saat matuwortean kupas saat hai menundusur tuhamuna saat horas ma saat manang tubang kabian somoni masaknya tanami mewakili Punguan toga torok batang, dos batong na sa tansong pinak.